Agentov 007 a dneska vás vítam pri novom videu z našej hernej série Five Nights at Freddy's Wanted. Ako vidíte, v minulých častiach som dohral tam v jednotku, síce štvrtú noc som nepokryl, ale to nevadí. V tomto videu uvidíte, ako prejdem noc číslo 1 a 2 vo FNAF 2. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak zanechajte like, ak ste tu noví, tak zanechajte odber a my ideme na to. Takže ako vidíte, už sme na našej riadiacej miestnosti a klikáme na noc číslo 1 po FNAF 2. Takže ideme na to. Máme tu niečo nové? Áno. Tu je trošku, tak bude to tak trošku strašidelnejšie, lebo budeme musieť nosiť masku. A je tu ešte aj papet. No, ideme na to. To je otrasné. A to je maska. A to budeme musieť držať. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down the new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. A vám dám radu, keď budete hrať takisto v dvojku, keď budete proste, máte tu v kolbe Foxyho, proste na to blikáte takto. Okej, dobre. To sa nepostade. Kamarát, je tam ten bolný proste, bez masky a má je tie červené bodky. Bez toho očí, no, to je nepríjemné. No to je ventka. Tu som ja. Oni sú tu nie. Dobre. Prečo sa nikto nehybe? To normálne začína trošku rozňavať. Prečo sa nikto nehybe? No sa pohol. Okej. Man. Musíme doťahovať, toto už ide do extrému. Je bolí. Okej. Dobre, doťahujeme. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without its costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an Freddy Fazbear head. Nie je chutné. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Chica, I have head! Yeah! Something else worth mentioning, dobre, je tu ale to je dobre. Modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light. Fuj, to je nepríjemné. Ale musím to hrať. Hajzlina! Dobre, ideme hrať ďalej. V momentkách. Už začnem povedať o dvojke, akože na maske. Do koho som? Kto je vo ventke? Nikto je vo ventke? Ale vážne, nikto nie je vo ventke. Tu je tento Maďar, tu je... Nikto tu není. Choď sa, nehed! To je vo ventkách. Fuj, to je nepríjemné, ak musíte aj kúkať, aj doťahovať. To je najhoršie. Iho. Bonnie?
dvojka. Holy. A minca, no way. Víš, tu je minca, no way. To bolo jaký tesné. OK, predo mnou nikto. Dobre, OK, výborne. OK. A kde som vo ventkách? Výborne. Jaký bug. Výborne. Takže, noc prvú sme dali a ideme na darček. Prosím, to nie je jumpscare. Prosím. Elčík znova, ale tí boli dobre. Takže si ich dáme. Výborne. Takže ako predtým, keď ste videli naše minulé videá, alebo moje minulé videá. Our VR development teams were able to use vintage control boards almost like plug and play, digitally recreating performances and personalities from the past in an instant. Takže, prepáčte za to. Takže keď ste pozerali na moje minulé videá, takže dám si menšiu pauzu a ideme pokračovať. Takže zatiaľ sa majte. Takže už som späť, dal som si menšiu prestávku a ako vidíte ideme na noc číslo 2. V tejto noci, ako ste videli na tom náhľadiaku, bol aj Foxy. A Foxy je tak trošku iný level, takže držte mi palce. Ideme na to. Klasický Fungi. A už sa... Ono, idem na... Už? Wow! OK, dobre, toto bude musieť trošku rýchlejšie dať. OK, bang, hotovo, dobre. Dobre, to budem proste iba držať hotovo. OK. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Čo sa stalo? Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. On je preč. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates Tu je. OK, ja si to vyberá, dobre, doťahujem ten box proste. Padlo meno, nevadí. Čichaj preč. On je tu. No music box, tak. Jaký Fungi? Tu je Chica Fungi. OK, doťahujem mu ten... Bomboj! Čo? A on váže tam není? Ty tu ideš len robiť bordel? Som v ríti. OK, Bonnie. OK. Fú. To troška radšej... Vidíte to? Chica Megahead. A to zmizla.
Doťahujeme. A stávať malo zľava. Kde ste všetci? Kto sa ibe? Momentka. Dobre. Freddy, chod do ríči. On sa Mango, nie. Prepáčte, že neprepínam na akože na inej kamere, ale prepáčte, ja som v strese jak nikdej. Chod do ríči. Fú, choď preč! Kto ide ventkou? Ach, zmizni! Teraz, keď mám malý music box. Ventka. Fú. Chod do ríti, ty hajzel. Doľavo ventka. Boli. Oh, nice! Very good! Takže noc číslo 2 som zvládol. V ďalšom videu sa pozrieme na noc číslo 3 až 4. Ale ako prvé si samozrejme otvoríme darček. Prosím, to nie je jumpscare nemám rád. Či kokos, marioneta, výborne! Takže, ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, ak ste to noví, tak zanechajte odber a ja sa s vami lúčim. Tak zatiaľ sa majte.